Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya, nomor urut 25 dari kelas 8 CI. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita Bugis yang berjudul Lapeso si bawa lauta. Lapeso si bawa lauta. Engka dua tokasiasi arwane makbali bola. Seua peso seua mauta. Yami pada palaona eso tudangeng riwiring lalenge tajeng pasideka rito laloe. Lauta madenge lapeso rirenge mitalaleng. Engka seua eso nasipakeda ada dua-dua sirengena rewe ribolana rilabu esoe. Makeda lapeso. Pede lau eso pede manipi uita poleata. Pada esoewe tengkenesa sisi rioloi. Mete ini lauta mape bali makeda. Bah, makutonges satu mupo adai. Nai agam patujumu lainnya. Makedai lapeso. Engka madeceng. Aja monro tudang siaso ujuru matajeng riwiring lalenge. Waseng engka adana tosuleranae. Madeceng tudangeng. Madecengeng pisang jopa-jopai. Tolau lele ribolana to engkai lau pasideka. Bah, makasing satu. Naikia matana-tana mi useding. Nomor osedi rito madenge pekogi museding bateta tawoi poliangenge nareko pale engka papedalena puang Allahu Ta'ala. Ako dua ia sedih. Nasaba iko madenge. Nae tutu ka bela. Aja mubaki. Pape balinna lapeso. Madecen ni nareko mako itu. Pape balinna lauta. Makasin ni mapamula kibaja. Na iya papa bajana lotongan niro duae sirenge lelewi bolana tosugie papale waliwi limanna. Nai desa kuwa sajanrenunna. Nasaba iya maiga rakawangi medde ia rega nacalareng tange. Papahanna lapeso silau lauta. Majepu mabela labona nania parese babuanna tosugie nato pedie onrong rilinona. Ia kia sigilingengisa padanna tomapedi maega malabo nama raja ese babua. Narapi ni na engerang sewae curita riolo. Makedai ri copona bulu mania. Engka seua galempung batu maega parewa ulaweng lalenna. De tau warani madepe koritu. Nasaba metawi ri pangonroanna. Seua ota sasa pakan retau. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.